Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 14. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Adat pepalemken. Diberikan Tuhan man Musa peraturan-peraturan karena lakon pembersihan mankala singgo malam penakit kulitna. Ibas suari, ija ate ia ikatakan enggo bersih, ibabalah ia ku adep-adepen imam. Janah ibaba imam lah kala ndain darat, ibas ingan erkemah nari. Maka ipepayo imam ia, adi penakit ndain go malam, arus maka iperintahkan imam kala singgo malam ndain maba dua peri si bersih rikutkan aturan agama. Radu ras sengkeret batang aras, benang megara ras setangke batang hisop. Kenca bage iperintahkan imam lah maka peri ndai igeleh sada ibas kudin tanah si isin lau bergeh si ibuat ibas ulu lau nari. Maka ibuat nalah peri si sada narindai. Jenari icibuk kena kudarah peri si enggo igeleh dai. Radu ras batang aras, benang megara ras hisop dai. Ipir-pir kenalah darah pitu kali kubabo kala siman bersihankan erkiteken penakit kulit nae. Kenca bage ikata kenalah maka ia nggo bersih. Maka ipekabang nalah peri sila igeleh dai kumbal-bal. Kala si enggo ikatakan malam dai icuci nalah pakenna. Icukurna krina bukna. Kenca bage ridi. Maka ia nggo bersih rikutkan aturan agama. Maka ia nggo bansi bengket ku ingan erkemah. Tapi arus ia tading idarat kemahna pituari dekahna. Ibas waris si pepitukan arus maka icukurna ka takalna, janggutna, alis matana, raskrina bu silit ibas badanna. Maka icucina lah pakenna, kenca bage ridi. Maka ia nggo bersih rikutkan aturan agama. Pewaluh warikan ibabana lah dua bajar biri-biri. Sada biri-biri beruna umur sada tahun silalit siti pe man pandangan. 3 kilo tepung campur minyak zaitun. 1/3 liter minyak zaitun. Ibaba imam lah kala endan dai ras barang-barang persembahanna ku pintun kemah perjumpaan. Kenca bage ibuat imam lah sada bajar biri-biri janah radu ras minyak zaitun si 1/3 liter dai. Ipersembahkenna lah jadi persembahan penebusan. Ipersembahkenna lah jadi pemere khusus mantuhan guna imam. Igelehna lah biri-birindai ibas ingan kala ngeleh asu-asuhan guna persembahan pengalami dosa. Ras persembahan tutungan. Arus maka ibahanna bage erkitekan persembahan penebusan bali ras persembahan karena dosa. Me si kerajangan imam. Janah seh kelbadiana. Ibuat imam lah siti darah biri-birindai. Itamakena ku cuping si kemuhan. Ku kambal-kambal tan si kemuhan. Ku kambal-kambal nahe si kemuhan kala siman pebetahankan enggo bersih Ibuat imam lah siti minyak zaitun iling-ling kena siti ku tapak-tapak tanna si kaos. Maka icalah kena sada jari-jari tanna si kemuhan ku minak ndai jenari ipir-pir kena siti minak pitu kali iadep-adepen Tuhan. Ibuat imam lah siti minak si ibas tapak-tapak tanan dai ras siti ka darah biri-biri dai. Maka itama kena ku cuping si kemuhan kambal-kambal tan si kemuhan ku kambal-kambal nahe si kemuhan kala siman pebetahankan maka ia enggo bersih Iba-iba minak si ibas tapak-tapak tan imam dai isapu kenalah ku takal kala dai. Bagendalah ibahan imam ngelakokan lakon pembersihan Kenca bage ipersembahkan imam lah persembahan pengalami dosa. Jenari ilako kenalah lakon pembersihan. Kenca bage igelehna lah asu-asuhan guna persembahan tutungan maka ipersembahkenna lah radu ras persembahan pangan ibabo batar-batar. Bagendalah ibahan imam ngelakokan lakon pembersihan maka bersih me kalandai rikutkan aturan agama. Adi kala sakit musil dengan la ia ngasup nikapkan lebih asasi Ibabana lah sada bajar biri-biri si nguda denga jadi persembahan penebusan. Pemeresi khusus mantuhan guna imam. Ibabana saja sada kilo tepung si icampur ras minyak zaitun. Guna persembahan pangan ras 1/3 liter minyak zaitun. Bagepe ibabana lah 2 dukur entah derapati. Sada man persembahan penasap dosa, sada nari man persembahan tutungan. Si enda kerina arus ibabana taman imam ibaswari pewaluhkan kencalakon pembersihan ipintun kemah. Ibuat imam lah biri-biri ras minyak zaitun jenari ipersembahkena jadi pemeresi khusus mantuhan guna imam. Igelehna lah biri-biri ndai.
ibuatna sitik darahna. Maka itamakan ku cuping si kemuhen, ku kambal-kambal tan si kemuhen, ras ku kambal-kambal nahe si kemuhen kalandai. Ling-lingken imam lah sitik mina ku tapak-tapak tanna si kawas. Maka alusada jari-jari tanna si kemuhen, ipir-pirkenna sitik pitu kali ia adep-adepen Tuhan. Itamakenna lah sitik mina ndai ku inganna namaken darah ndai. Cuping kalak ndai si kemuhen, kambal-kambal tanna si kemuhen, ras kambal-kambal nahena si kemuhen. Iba-iba mina silit ibas tapak-tapak tan imam dai isapuken imam lah kutakal kalak endandai. Alu bage nggo idalan kena lakon pembersihan. Kenca bage maka ipersembah kena lah sadan dukur entah derapati dai jadi persembahan nasabken dosa. Janah sadanari jadi persembahan tutungan. Radu ras persembahan pangan bage endalah ibahan imam dahiken lakon pembersihan endama peraturan-peraturan mankalak si kena penyakit kulit. Tapi langasup ngelitkan persembahan bagi semalna guna lakon pembersihan. Rumah-rumah sidawanan ibreken Tuhan man Musa ras man Harun peraturan-peraturan karena rumah sidawanan. Peraturan-peraturan enda gunana man bangsa Israel kenca ia bengket ku negeri Kanaan. Sinandangi ibreken Tuhan jadi si kerajaan bangsa Israel. Ise singidah dawan ibas rumahna ikatakenalah man imam. Arus maka iperintahkan imam gelah krina isi rumah ipedarat ope denga ipepayona dawan adila bage iban maka sinasalit ibas rumah ikatakanlah bersih. Kenca bage maka imam berkat ku rumah jenari ipepayona lah dawan adilit turah merata-rata entah megara-gara si tempat-tempat nggo ipanna ding-ding itading kena ras ikuncina lah rumah pituari dekahna pepituari kan arus maka mulihkan ia kuje maka ipepayona ka rumah adi dawan nggor belangna iperentah kena lah maka batu ding-ding ingan dawan turah ia gui jana ia mbeken kubas ingan sila bersih idarat kota. Kenca bage arus ikis-kis krina ding-ding rumah si arah bas maka krina plester si enggo ikis-kis dai harus itanemkan ku ingan sila bersih idarat kota. Kenca bage buatlah batu simbaru gantikan batu ding-ding si enggo yang bengken dai. Jenari pergunakanlah plester simbaru ngelapisi ding-ding dai. Adi dawan dai turah dengaka ibas rumah kenca batu yang beken janah ding-ding na nggo ikis-kis ras enggo ka i plester mulihkan ipepayo imam lah mulihkan adi dawan nggor belangna rumah lanai bersih. Arus maka rumah iruntuhkan janah krina batuna perkayunna plesterna arus iangkut darat ibas kota enari janah itamakan kubas ingan sampah si tertentu. Ise bengket kubas rumah tupung rumah sangana ikunci denga yang gola bersih sehbenwari. Ise si medem entah man ibas rumah arus maka icucina pakena. Adi rumah ipepayo imam ka mulihkan jenari dawan dai lanai lit turah kencanggo i plester. Arus maka ikatakenna rumah nggo bersih rikutkan aturan agama. Arkiteken dawan lanai lit sitik ibas rumah guna bersihkan rumah rikutkan aturan agama arus maka ibabana 2 peri sengkeret kayu aras selambar benang gara setangke batang hisop iglehna lah peri sada ibabo sada kudin tanah si isin laum bergeh ibas sumbul nari ibuatna lah batang aras hisop benang gara ras peri silanga igeleh maka icebuk kena krina kudarah peri si enggo igeleh dai ras kubas laum bergeh maka ipir-pirina lah rumah pitu kali alu bage ibersihkan nama rumah alu darah peri laum bergeh peri singgeluh denga batang aras hisop ras benang megara kenca bage maka ipekabangna lah peri singgeluh dengan dai kumbal-bal bagenda lah perbahan imam ngelakokan lakon pembersihan guna rumah gelah rumah bersih rikutkan aturan agama. Endama peraturan karena penakit kulit ugah bareh ras dawan ibas pakaian entah rumah peraturan enda nentu kenca sada-sada barang lah bersih dengan katawari ka enggo bersih rikutkan aturan agama. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami baca ya Bapa. Ajarlah kami mengerti firman-Mu. Ajarlah kami hidup berpegangan pada firman-Mu. Dan ajarlah kami hidup sesuai kehendak Tuhan saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.